The parish church of Nuestra Senora de Gracia in Mabalacat was founded in the year 1712 through the fulfillment of the Augustinian Recollects mission for Pampanga and Tarlac, with Mabalacat becoming the focal center for missions. Surrounding the parish is Santo Niño Parish, Bamban Tarlac on the north, Santo Rosario Parish, Tinabang Magalang on the east, Clark Air Base on the west, and San Rafael Arcangel Parish, Mabalacat, Pampanga on the south. Professor Lino L. Dizon, author of The East of Pinatubo, mentioned that the importance of Mabalacat in terms of the Recollect Augustinian Order's mission in the Philippines during the Spanish period is a significant point that the existing generations in the town have forgotten. With the three pioneer Recolletos, Father Andres de San Fulgencio, Father Manuel de San Nicolas, and Father Juan Santo Tomas de Aquino, the mission for Upper Pampanga has succeeded. Thanks to Father Andres, the Mabalacat mission was founded. Aside from demonstrating spiritual acts as his primary labor, temporal matters have also been evident through the building of houses and sowing of farmlands during his tenure, which is a visible sign of reduction, the Spaniards' procedure of Christianizing and conquering the islands. On September 3, 1717, based on his relatos to his superior, Mabalacat had already become the mission center in the Upper Pampanga mission, with at least 1,000 souls present. As the mission for the Upper Pampanga went on, a number of 26 Recollect missionaries served the Mabalacat parish as the head priests during this time. The last Recollect missionary assigned for the Mabalacat parish was known to be Father Gregorio Bueno de la Virgen del Romero, a native of Tarazona, Aragon, Spain. On November 30, 1875, he was appointed as the parish priest of Mabalacat with a total population of 11,163 devotees. The parish elevated into a vicariate status under the patronage of Nuestra Senora de Guia during the Estado General of 1879. This elevation equals the parish as the seat of the Vicar Foreign of the Upper Pampanga Mission. Through the Recollect Provincial Chapter in the year 1876, it was on November 24, 1881, that the parish of Mabalacat was entitled as one of the prioratos or head parishes over the entire San Nicolas de Tolentino province of the Philippines, along with the municipalities of Balayan in Batangas, Santa Cruz in Zambales, and Boa in Marinduque. When the Philippine Revolution reached the localities of Pampanga and Tarlac in 1896, some Recollect missions in Upper Pampanga prompted closure for abandonment. However, Father Bueno remained steadfast in his spiritual talk in the Mabalacat parish. It was on July 10, 1898, when a number of distressed people of Mabalacat were believed to be ordered by a conspicuous family to howl Father Bueno from his convent. Furiously, it was said that the 66-year-old priest was publicly shamed prior to his death at the hands of a firing squad. Prominent traditions noted that his last words were in the form of curse that Mabalacat would cease to flourish, a curse that the Mabalacat people will never forget. The story of the Mabalacat curse was brought from one generation to the other, resulting in its association to the dreadful experiences in the town. Nonetheless, the devotion of the Mabalacat people to Our Lady of Grace was known to be stronger than the curse. Though repairs for the parish were made due to the destruction brought by the Second World War during the term of Father Jose Bondo from 1935 until 1949, the image of the seated Mater Divinae Gratiae
was installed during the tenure of Father Felipe Roque from 1949 until 1959. Father Felipe was inspired to have a carved copy of the image at the sanctuary of Porta Angelica, Rome, and San Giovanni Rotondo, Foggia, during one of his trips to Rome. The installation of the seated image shows the early devotion to Our Lady of Grace. An interview with Dr. Amanda F. Tuazo, former Parish Pastoral Council Coordinator of Our Lady of Grace Parish, substantiates the people's devotion to Our Lady of Grace. Dakala Mamadi, pagpong itang Kindoloris, nung kanang itang batu sinabat uliping paneing pangadi, prosesyon, rosaryo, ganaganang gagawan kay itang King Dolores Mascopata ito or nano ating kanang sinabat maragula batu banta lungugin da nung nga di makaitang miras ng tao nga nagkakinig. On September 21, 1972, until January 17, 1981, martial law became effective under Proclamation Number 2045 by the late President Ferdinand Marcos. Though the safety of many Filipinos were known to be at risk, religious freedom was still present. Dr. Tuazon asserts that Mabalacat people would offer novena prayers in honor of Our Lady of Grace for various intentions concerning current events. On June 15, 1991, the Pinatubo eruption was considered as the second largest volcanic eruption of the 20th century. Locals say that only the barangays of Tabun and Dolores were affected by the eruption. Other barangays were not affected because it was reported that a large rock blocked the possible passages of the Lahar. This large rock was believed to be the fruit of the Mabalacat people's devotion to the patron. Years have passed and the Mabalacat parish still stands with believers and devotees of Our Lady of Grace. With this, several milestones of the parish followed. On December 8, 2017, the church and altar of Our Lady of Grace were solemnly dedicated under the leadership of Reverend Monsignor Felicito C. Sison, HP, as the parish priest. It was also during Father Sison's time when the main retablo was renovated. As the Christianity in the Philippines celebrates its 500th year in 2021, Our Lady of Grace Parish of Mabalacat City, Pampanga, through the decree of Most Reverend Florentino G. Navarias TV, the Archbishop of San Fernando, Pampanga, by the grace of God and of the Apostolate See, stands as one of the Jubilee churches under the Archdiocese of San Fernando, Pampanga, after almost 310 years of its existence. The Porta Sancta or Jubilee Door, which marks one of the milestones of the parish, was officially opened on May 2, 2021 through a solemn blessing, followed by the celebration of the Holy Mass with Most Reverend Florentino G. Navarias VP, Reverend Monsignor Jose Ulacap, and Reverend Father Irvin Ray S. Garcia Ubi. The Jubilee Door features Saints Peter and Paul, who served the church with their preaching, ministry, and martyrdom, becoming the two pillars of the church. This coming 2022 marks the 310th year of the Mabalaqueño faith. Let us join and take part in this anticipated celebration.
Misulat ya iting dalit kang apong grasya, uli dari nga duwang sangkan. Mumuna, balang mga di o tutuklo ing novenaryo ang pong kafiesta ng apong grasya, ala kaming gagamitan a dalit ang makaparikil kaya. Gagamit kami mo karetang Marian songs agyang nanong kafiesta na ning Birhen, malyari mo lang gamitan. Muli nita, king initiative na ning kaya kaming kura paroko, i Monsignor Jose Yulacap, penikwanan ming panigobrang luntoya iting dalit. Bayo miya isulat iting dalit, may mangutang kami karing aliwang tao ang pong makatwang ating karanasan kang apong grasya. At kapamilatan da rin karelang karanasan, karin miya binays, karin miya asulat iting dalit. Sabi namin JC nandin, baka nita apapalwal miya itang amano king dalit. Mumuna gawa mi pintang men interview keta. Kaya rin mi men interview diniretso kay king pisamban. Karin mi daon kami meto nga panalangin. Yang nga di kaming rosaryo, migdebosyon kay kang apong grasya. Kaya rin na ning pamanalangin mi, diniretso kami king altar na ning pisamban. At karin mi pisabyan ing dalit. Nung nanong buriming damdaman, nanong buriming pakit. Ne? And balo yo, masakit ye. Kasi kukonsider mo rin niya luwang factors. Biblical, theological, ang pong experiences. Kasi kailangan mong pakit ka rin na iya pong grasya, aliya apong Ginoo. Iya pong grasya, metong yang kayan tabi tamo, bang mas lumalaming kasalpantayanan tamo, king apong Ginoo. Kumbaga kailangan tayong pakit na tatayra na katamo king apong Ginoo, pero alwaya king apong Ginoo. Ing pawagan na ning kanta, ning dalit, sagli mo at inya nga lumburing sabyan kay katamo ing dalit. Mumuna, yapong grasya anting patulo na ning balen. Pangadwa, yapong grasya anting manayit kay katamo papunta king kayang anak, Yesu Kristong ginutamo. Pangatlo, yapong grasya king libutad daring miyayalwang karanasan daring tao mabalakan. Atin tamo kanya-kanyang kwento na kayabi tayo apong grasya. Anyang may makbong bulkan pinatubo, anyang martial law, anyang World War II, apong alwa pang karanasan king biyatamo na kayabi tayo apong grasya. At deta nga lungareta, akit tamo king dalit ay ni, na yapong grasya, kayabi tayo, tatayra na katamo, ampong ay nakatamo, pagpaboren, ilapit na katamo, king kaya na. Manano na sana ang king kapamilatangan iting dalit kang apong grasya, lumablab pa ing tibusyon tamo kaya, at lumalam ing kasalpantayanan tamo king apong Ginoo. Kapamilatan na sana nitin dalit ay ni, mas akit kaya iyapong grasya antimo kayabi at tamo king biye, ampong lalapit na katamo king apong Ginoo, e tamo sana kakalingwan, iyapong grasya, kayabi tayo king balang sitwasyon, kadarananan tamo. Virhen pe panuana ning Ginoo, grasya mamagus king gamat mo, malare na ning banuat yato, e malen ke ka manigapu, king ninyo Jesus. Anak mo, bendisyon, bigay ka ring tao. King panuning kasakitan, baleni ikaing santunan, kas ngawanyan kekong salat grasya
anak mo, lapit mo kesana. Idwa mo ing pakalulot Kalamla, king balayang maniat sa ukeka. Mamilatan ka, kekeng Hindu. Apis ni king Diyos si patulunan ning akong grasya. King anak mo, lapit mo kesana. Idwa mo ing pakalulot kalamna. King balayang maniat sa ukeka. Mamilatan ka, kekeng Hindu. Apis mi king Diyos si Hindu, ning divina grasya. Mo'y sa upot kaya kami. sa upo, kaya kami.
Lagyunig pa po ng anak ang po ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Panalangin kan San Miguel Arcangel. O San Miguel Arcangel, manwalo ka sana kining pa makilaban mi. Antabayanan mo kayang salang sangking dewa kaning mapamirayang demonyo. Pagamuha mo miki ako, king lupigan e sana ning Diyos at ika prinsipering heresitos ning banwa. King upayang tingkap mo king Diyos. Patulundungan ne king impyerno i Satanas, pati na ring aliwang mga rawa kay espiritong luyon-luyon king yato, at manintun king kasiran daring kaladwa. Amen. San Miguel Arcangel, panalangin mo kami. Oratio Imperata. O mapamakalulong, ampong mapagmalasakit ay igpami. Lalapit kami kaya ko, paniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi kaya ko ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal a kasakitan kaya kami. At may kamatena karing dakal a tao. Adwan mi ngini kaya ko ing balikdan mo kaming mitmong lugod. At iyatsat mi kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan. Alilan mo ang kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mo laring taong, mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mi laring piyakapun ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit. At inggawan da iti makasalikot at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pa magkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring Dr. Narcis, at di sablang lilingap ka ring misalunan. Ban makasuyo la ka ring masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap ka ring masakit. Mula paboren yayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan detang meyango nabye. Pagkala mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-abe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawab kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Mikabyos kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis. Layon taryan na kami king pamagbayong biye at kabanalan. Iti adwan mi king kapamilata ng Kristo ang ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na hinduning Diyos. Emo sana pisawili nga klismi keka, king kagulangan mi. Nune bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen. Hinduning Divina Gracia, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. lagyunig pa po ng anak po ng Diyos, Espiritu Santo. Amen.
Ako ang kapatad kang Kristo, kingaldo iti pagmasusyan ing kapiestaning pangabinyag ning Ginoo. Panandaman tayo po ing presensya ning Ginoo busal tamo. At bang maging mabungaya at makabaldugan, ing kaya katamong pa magmasusi. Agkatanda kayong magisan metong karing panalangin at pagpamagkanta. Ding intensyones kaniting miso, kapasalamatan tamungan po, kapasalamatan ng Mr. and Mrs. Danilo and Elaine Garcia, 25th wedding anniversary. Para king makapasubaling kapag nasandari, Jose Pepe Hison, Elmer Let Villarosa and family. Para king malalagwang kapaldanan dari Joel Miklat, Aurora Bautista, Rosalina Cunanan, Princess Bautista. At para kiring maldang kaladwa, Jocelyn Eliseo. At ding maldang kaladwa, King Purgatorio. Talakadapo.
pa ni Espiritu Santo. Amen. Ginoo manatiliya kay kayo. At kaya ka antimorin. Mayapag at panapan po kay kayo nga. Maya pagat panapong po Ginaldo amo. iti pagsalibran tayo at pagmasusyan in piyesta na ning pangabinyag ning Ginoo. At nganing penandit panagkat kay kayo, ing kinakantala kay dugtamo, rin kagatam personal kay donan kay Diyos. Kaniting banalamisa. Antimorin, kinakantala rin kagatamong kasalanan na dapatan kay mingangalabas sa yaldong yan at manyawad-tawad kay Diyos bang kanita, magitang karapat dapat, marapat niyampang kaniting banalamisa. Yagkastang ini ing kapanisyan karing kekatang kasalanan. Magkumpisal ko, king Diyos sa may payang tuto. At Kaya kayo kapatid, kapatid, ulimikas sa sa lakong lakong bina, king isip, Kip amano at dapat, niyailwang kakulangan. Ulinitik pan kapuko ka Santa Maria ang kapilan mga Birhen. Karing sa Karisablang blangelang po Angelang pong santo at kay kayo kapatid. Panalangin king Diyos sa ginutam. Diyos sa may upain tuto, pagalwa na katamo, at kimpangapataw daring kasalanan tam. Dala nagatan sana king biyalang angga. Amen. Manalangin tam. O ikpaming at yubanwa, bilalag may Kriston tingke kang anak, kamalataning siwalang migsalita babo,
ring danum ning Hordan. Ding sablang ating dake king panganak ning Diyos, kamudatan ng Kristo, tukyan desanin kayang dalan ning kasuyuan, at yaninag ing likay ning kayang kayarian, ang gana ka ring sikote ning yad. Uling ginuya, manggaman king alangangga. Amen. Mumunang pamamasa. Pamamasang iba't king libro ng Isayas. Nga nang sasabi ning Ginu, oy ni ingkakong talasuyo, akakong pasik nangan, ya ingkakong pinili, at keya binakong matula. Kitman ke kingkakong upaya, at king balang bansa, idala na ing hustisya. Eya kulisak ni itasman ing siwala na, at magsalitang masikan karingdalan. Ing mebalbal at timbu, ene paklyan, at ing undap-undap asulu, ene patdan. Karing sabla, ipabal no ing hustisya. Eya milako kapanayan ni minalub, at itatag no ing hustisya king yato. Ing turuna panayan da ring bansang atyu king marayu. Ako ing Ginu, ing minaus at migkalub upaya ke ka, ban ke kayang pagsikapang matupad, ing hustisya king yato. King kapamilatan mo, gawa kong kasunduan, karing sablang tao. King pamamilatan mo, mipabal kong sala, karing bansa. Ding matara ding bulag, kaya kalang ibuklot, at ibulos ding atyo pa kaluklok, karing maralumdum, asukulan. Ingamano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Pagkaluban sanang kapayapan ning Ginu, ingkeyang balayan. Pagkaluban sanang kapayapan ning Ginu, ingkeyang balayan. Puryan ye ing Ginu, ikong king banwa, keyang lelangan. Puryan ye uli na ning keyang ligaya at kayupayan. Lagyo ng marangal, sukat siyang parangalan. Ing Ginu kaya kayuyang samban, potang pakit no kayang kabanalan. Pagkaluban sanang kapayapan ning Ginu, ingkeyang balayan. Ing siwala ning Ginu mararamdam, babuaning danuman. Ing siwala na kakabling king malapad at danuman. Ing siwala ning Ginung mayupayaya. Ing siwala ning Ginu, mitmuyang kamalan. Pagkaluban sanang kapayapan ning Ginu, ingkeyang balayan. Ing upaya ning Diyos, duldul ing kawangis na. Kabang kilub ning keyang templo, ing Ginu puryanye, ngararing tao. Ing Ginu aride, patiring danum ang mga lalam, ariyo, king kapilan paman. Pagkaluban sanang kapayapan ning Ginu, ingkeyang balayan. Kaduang pamamasa. Pamamasang ibat, king libro ning dapat, daring apostol. Nga nang migsalitang Pedro, ngeni kutune akilala, nung makananong ing Diyos, eyabiyasang mga biran kenuman. Ing ninumang taong ating takot king Diyos, at daraptana ing matulid. Karapat dapat ya arapana, nuya paman bansa menibatan. Baluyu king pepabalu na naning Diyos,
ingkeyang amano, karing memalen naning Israel, at karela mi pasyag ing mayap abalita ning kapayapan, king kapamilatanang Esu Kristo aginura, ding sablang tao. Baluyo itang mga ngaragul abage, ame nga palyari, king kabilugan alabuad naning Israel, magmula ka rin Galilea, kaybat naning binyag, apenaral ng Juan. Baluyo itang tungkol kang Jesus ning Nazaret, nung makananuneng linyan ning Dios, king banal ay Espiritu, at king upaya. Pablasang ing Dios at Yukeya, mintaya ka ring sablang lugal, darapat mayap, at pakayap, karing sablang inalipnan ning Diablo. Ingamano ning Ginoo. Salamat King Dios. Iwan nga no, ing meto nga maygit ka na ako datang ya. Binyagan na kayo king Espiritu Santo, ampo king api. Inginu manatili ke kayo. At kaya ka ang timorin. Pamamasa king may pabalitag pangkang San Lucas. Ligaya kaya ka o Ginoo. Ing kapanayan daring tao, migmulang meragul at pigmulalan day one. Inisip da king ya na siguro, ing Kristo, nungin niya nga ng one karelangan, ako, bibinyagan da kayo king danong, dapat ing metong maygit, kesa kanako datang niya. E kuman karapat dapat agyang kalagmu karing tali na ning kayang sandalyas. Binyagan na kayo king banal Espiritu, ampon king api. May binyaglangan ding taong atyo ka rin, pati na Jesus. Kabang manalangin ni Jesus, may buklat siya ing banwa, ating banal Espiritu at anting pati-pati kinuldas siya at digpaya kaya. Nga nang sinabi ng meto nga suwalang iba't banwa, ika ing anakong pakamalan, mi paligayang kong tutukek. Kapatading mayap ng balita ng kaligtasan. Kapuryan kaya ka o Kristo. Nga tamong manalangin king banal Espiritu, datang ka o banal Espiritu, datang ka kapamilataning masikana ng pamamilatan ning milalablab balugod ning imakulad ang puso ng Maria, ake kang pakamalan na esposa. Amen. Ngayon pong aldong iti, ang tinapin ning kanakong sinabi king pambungad kong amano, anyong pisang king banalamista, pagzelebran tayo at pagmasusyan, impiesta na ning pangabinyag na ning Ginoo. The baptism of the Lord is what we celebrate today and tomorrow. Nanuya kabaldugan ining baptism of Jesus, ining pangabinyag na.
Tang metong talapanaral nga ng migsalita, ing binyag na ninggino king ilog ning Ordan, yapin ing inauguration, sort of inauguration. Pamagumpisa na ning kayang go signal, ning kayang public ministry, ing kayang misyon kem publiko. Balang muwari, kalupanay mo ng inauguration, ning meto nga tindahan, aminsan kanako yung benedisyonan, ing ausandang Chicken Star. At karin, anyan datang ko, akit ko ing masigla, dakala tao, dakala kumbirado, mingat ba na ning pasbol na ning Chicken Star at tindahan, ilapin ding lobo at atin yung ribbon makatali king pasbol na. Anyang laweng kay miya masamas ining tindahan talagang bongga yung bongga king pangagayak na. Nung inya, reng aliwang daralan, motorista, king highway, elamalyaring emayaws pansin. Marahil, deng aliwa isipan da, atin palang Chicken Star at telakadake nga ara. Aha! Potang mga ilang kong litsyon na manok, kaya di na ako musali. Ngara siguro, ne? Uling, makayaos pansin, inggayak na, nining tindahan, nining inauguration, nining pamagumpisa na, mibuklat kem publiko, nining tindahan ay ni. Anyang bendisyonan kaibat may ka-cutting of ribbon, at kabang bibendisyonan makasendila ring kandilara, ring bisita. At anyang mayari ang bendisyon, may malakpak lang masikan, denim bisita. Makanyang kemuaring buring ikumpara, ining pangabinyag na ning Ginoo. Metong yung inauguration, pamagumpisan, king kayang public ministry, king kayang kasuyuan kem publiko. Baluta mo po, sinuyo ya for 3 years. Anya, nga tamong sasabi, 3-year public ministry of Jesus. Kaya pining misyon na, ne po, ning Ginoo. Enumpisane, keng bonggang-bonggang paralan. Bininyag din Juan Bautista. Katunayan na niya ni Juan Bautista, mambisa. Dapat ako'y mabinyag nga na ni Juan Bautista. Keka. O ba't ako'y maminyag keka? Paboren mo na pa. Potang kaya ayin tinjan mo rin nga na ning Ginoo kaya. So bininyag ning Juan Bautista, king danum ning ilog ning Ordan, at nyo, mibuklat siya ing banwa. Nga nang magkwentong San Lucas, at tinipaya ing banal na Espiritu king anyong patipati. Kaya, at kaybat merandam itang siwala ng iba, itiyeng anakong pakamalan. Kaya, tutukong matutula nga na, may paligayan. O ito po, ing ausang kong bonggang-bongga, pamagumpisa na, nining kasiwan publiko ning Ginoo tang Jesucristo. Uling
en Santísima Trinidad, iya mismo en balamuwari makagayak ketang oras na ning pamagumpisana, ning inauguration, ning kayang public ministry. Ing Banal Espiritu tinipayo, sobori na pong sabyan, ing kayang ministry is a spirit-filled ministry. Puspos ning Banal Espiritu, ing kayang kasuwan ay numpisan ning ginutang Jesucristo. Ato dinita may giyang matagumpe. Makanyam mo naman, itang boses na ningig pa, amerandam. Ayon po rin na sabihan, conformia. I-acknowledge na atin yung blessing ingig pa king umenang kasuywan na gawan ning ginutang Ezo Kristo. Ngeni, kutang, makanano yung wawangis inggi katang binyag. Kaya binyag na ning ginutang Ezo Kristo. Kasi, ining pestang ay ning pangabinyag ning Ginoo reminds us of our own baptism years back. Anyang bingot tamo. Anyang binyaga na katamo ning pari tinipaya in Banal Espiritu. May wastamo king kikatang kasalanan. At miyabe tamo karing miyembro na ning pamilya na ni Diyos. Meging kapamilya taya ing apong Ginoo, kapamilyatana ning binyag, meging anak na katamo. Nung makananong ing misyon aging panana ning ginutang Jesucristo, makanyan mo naman ing maging misyon tamo, potang dagul tamo, kaibat na ning pangabinyag tamo. King miyayaliwang klaseng estado ang kay katamong gampanan, potang mamandagul tamo. Sana namo, kalupanan ning King Ginoo, anong nunga kung nanding sasabi, in kayang ministry was a spirit-filled ministry. Puspus siya king Banal Espiritu. Nang inya, migpalya, may nagumpeya. Makanyan mo naman sana, nepo, in kaya katamong imalyari kaya katamo, kabang gagampanan tayo, in mission tamo, agpangking numakanano nakatamong inaus ning apong Ginoo. Dengaliwa inaus nung pari, dengaliwa inaus nung madre, dengaliwa inaus na lang abogado, dengaliwa inaus na lang maging doktor, at aliwa pa. Numakanano ing estado tamo, agagalawan ngening kasalukuyan, makanyan tamo sanang sumuyo agpangking kaburyanan ning apong Ginoo. Sana namo ing Banal Espiritu manatili yang kayabe tamo king katang kasuywan keti king yato bangkanita magitamo namang matagumpe king katang misyon. Amen. Talagkatap. Sasalpantaya ko. Sasalpantaya ko, king Diyos, ikpang mayupayang tutu. Linalangking banwat yato, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo. Pingagliking upaya ning Banal na Espiritu. Ibait kang Santa Maria ang Birhen. Linasa lalam ng upayang Poncio Pilato. Ipako king krus, mete at mikutkot. Tinipaya karing mete. King katlong aldo sinubliyang mebye. Pepaitas ya banwa, kaluklok wananing Diyos igpang mayupayang tutu.
Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum ka rin mabiyam ong mga mate. Sasalpantaya ko, king banal na espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santos, king pangapatawad da rin kasalanan, king pangasublirang miering mete, at king biya alanangga. Amen. King kiratang binyag, itamo mantinggap tayong Espiritu ng Diyos. Gusto niyong manalangin niya karing puso tam, manipagkatiwala king igpa, inyatong makapaligid kay katam. At nga tamo makibat, king balang kay dunan Ginoo, ibayo mo kami, king kay kang Espiritu, itangan po. Ginoo, ibayo mo kami, king kang espiritu. Baning espiritu ning Ginoo, ibayo ni ing ketawan ametwa, uyab ning pamikasala, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ibayo mo kami, king kang espiritu. Baning espiritu ning Ginoo, ibayo no ring may binyag, karing miyayaliwang iglesia, king mabayat dang pamagdulap, para king pamisan metong. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, ibayo mo kami, king kang espiritu. Baning espiritu ning Ginoo, ibayo na ing tetagan, ding malalawe mababa, ding alang direksyon abye, ding milalako na pag-asa, pauli ning karelang kainan. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, ibayo mo kami, king kang espiritu. Baning espiritu ning Ginoo, ibayo no ring milako na panlasa, king amano ning Ginoo, at king tinape ning Eucharistia, at itamu mang makatipon keti, king lagyo ning Ginoo. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, ibayo mo kami, king kang espiritu. Baning espiritu ning Ginoo, ibayo na ing lugod, ding anggang alagad ng Jesus, king panawon ngeni, banketa, maging makabuklat lagamat at puso, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ibayo mo kami, king kang espiritu. Ngeni po adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, ibayo mo kami, king kang espiritu. Manalangin tamo, malugoday pa, kapanatilyan mo keng mizasan metong keng Espiritu, ban maging saksi na kami, ning mamumong alugod ka ring sabla, nginit kapilan paman. Amen. Manalangin kay kabatid, banang kakot kay kayandaon, matanggap yara pa ng Diyos,
igpang mayupayang tutu. Tanggapane sana ning Ginoo iting daon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo. King kaya katang ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo o Ginoo pagmasusyan mi, ing pangapahayag ng Kristong kay kanganak, amilalako king kazalanan ning yat. Tanggapan mo reting kay king ayn, at pabustan mong makisan metong la, king kayang sakripisyo, uling ginuya, manggaman king alanganga. Amen. Ginoo manatili kay gayud. At kaya kakanti mo Naya rin po suyo. makaya nano king Ginoo. Salamatan tayong Diyos sa Ginoo tao. Iti karapat dapat at matuloy. Kunipin karapat dapat at matulid sugat at magakabusing pasalamatan na kayong sablang penandit. At numan ka rin o ginabanalay pa. May paing dito at talanganggan Diyos kamamilata ng Kristong Ginoo. Kaya pakit may ulaga ing binyag, abayong kalam, iba't kaya kakamilatan daring waga, at bagay makapagmulala king ilog ning Ordan. May randam niya yung siwala mong iba't banwa ban gisingan mo kay kasalpantayanan. King pangatsuning amano mong ikatawan tao, ang ini at yubusal mi. Ing espiritu mo mayayakit ya king anyu ning patipati. Kaya pakilala ni Jesus anting kay kang talasuyo at linyan me kang bening tula anting Kristong mituburan ban magdala ka rin kalulo king may pabalita ning kaligtasan. King mapupuspupus ming tula, kakablas ming kete king yat, ing dalit daring angel karimbanwa, ngayon pupurianda ing kekang ligaya, manggaman king alanganga at ngaming ang kakanta. Santo, 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 Panginoong Diyos, ng puno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaligtasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaligtasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaligtasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaligtasan. Tunay kapin balogin ni kayong panibatsanin sa belang kabanalan ulan sa pagsalamsoni. Kabanalan ng sandating ay ng slag ni Espiritu ban para kay kami. Mayalang katawan at daya ng Ginoong Yesu Kristo. Pagdahan kusang lubkim pamilaz at kamatayan kinuwaning tinak. Kaya pasalamat kay kapirasyon at binyan ay kaling kayong disipulos nga natanggapan niya ikungan at kanan niya hingan akong katawan amidahon para kay kayo. Maganyan mo naman, kay ba't ning apunan kinwaning kalis, pasibahin pa salamat kay. At di na yung kalis ka rin kayong disipulos nga natanggapan niya ikongan at minamkaw ka ni. Iri yung kalis ng ganakong daya, yung daya ng bayo talanggang tipan. Amibu para kay gat paring sablang tao, magitang patawaran ng kasalanan dapta niyo iti bilang kapigagan akan kanal. Pasyagdaing yan ang misteryo ng kasalpantayan. Si
Kristo ay namatay, si Kristo nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Yang ini gaganakan miyo ipahan kamatayan at paman niya binamay biyaning anak terawan yakke gidin tinapin ng ring kalis ng kaligtasan. Dahil yung pasalamatan kay kang pepalyarian magaming matampang talakad harapan ban sa muyo ke. Magmabami na ang paggamumu kay kaming ansanang misulusul king katawan at dayang Kristo ti punana kami ang tingmetong ning banal na Espiritu. Ganakan may o ipa Insan ta iglesia makalaghanap king meto yat banigirap yat sa king lugod. Kambini kay kaming Papa Francisco Florentino kay kaming Arsobispo, Pasiano kay kaming Arsobispo Emerito, ading sa Blampari. Ganakan mula naman din kay kaming ipanalangin niya. Minsan paging lugtam ganakan ta, din kay katam personal kay donan king. Ganakan mula naman din kapadan ming pepainaon at maninayang subling miye, ading sablang miyang unabye tanggapan mo san. Maligayang harapan pagkalulong kengan, gano kengan karapat dapat maggamit, kimbiyalang ang gabang kambeni na Birhen Maria, Indonin Diyos, kambeni ng San Jose, kayang kalinis-linis na esposo, kambeni ng Apostoles, ading sablang santos, at tinupad king balmong kabarian, king kay kabaning panun. Puri nagat paligayang ka pamilatan ng Iso Kristong anak mo. King ka pamilatan ng Kristo, kambiyan at kay pangmayupay. Kagunin Espiritu Santo, puri nagat parangalan, mangkaman king alangan Diyos. Miglalang kay katam. Awanin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasali ang kahit Ikaw sigamyo, ginuking sablang maraok, malagang paggalup, ang kapayapan, kayong panahon libang, kayong kasaupan, kayong pakalulo, parati kayong ikaw, king kasalan, ligtas, king sablang kaligaligan. Kaunay, kami kamben, maligaan ka panaligan, yung panyatan Yesu Kristong kay kami, talapangap. Sapagkat sa'yo
O Ginoong Hesus Kristo, sinabi ka rin kayo ng apostol, ing kapayapan lalapong ko kay kayo, ing kapayapang ko pagbiya ko kay kayo. Sana baligdan din kayo kaming kasalan, neruan ng kasalpantayanan, ing kayong iglesia at pamayapan may ang panbilog nagpangking kaburian, kambiyat magari manggaman king alanganga, Amen. ilugod at kapayapan ng ginamantabe sa kapilanman kay kayo. At kaya ka mo rin. Bakit tapongin, may kakamitong tama at may kakalugod king Ginoo. Kapayapan. Peace. Nyawin ko din Diyos, nyawin wala kong kasalanan ng iyat. Namiyaws kingapunan ng kordero. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka, dapat ikasmiyay nga mano mo, kumayap na ako.
Naklad tamo po. Tatakning mabiya Diyos. O kakong Diyos, kakong malugod ay pa. Tatanggapang keng mitmong lugod at kapasalamatan ing kekang divinong tatak ning pamamingwa. Ing kekang kadyosan babalot ni ing katawan ko at kaladwa, manggaman kapilan. Duro ko kong mitmong pakumbabang kapasalamatan at darawang ko ing matinding lugod at katapatan keka, kakong pakamalan na igpa. Pagparalampu ko keka ing panwalo mo ko at ding pakamalan ko. Kapamalitan ning makapasubaling tatak at pangako ko ing biye ko, king pamanyuyo keka manggaman kapilan. Kaluguran da ka, pakamalan na igpa. Ibiye mo ing pakalolo mo kareting masakit a panahon, kaluguran ay pa. Darawan ko keka ing katawan, daya, kaladwa, at panga Diyos ning kekang lusok kaluguran anak. King pamamayad para karing kasalanan ning yato, ampong para kaligtasan daring sablang anak mo. Amen. Manalangin tamo, o Ginoo, pakanan mo kami kintinapi ba't banwa, himit mong kasalpantayanan, damdaman yasaning anak mo, at maging anak mo kami king lagyu at king katutuan. Itiyadon mi kumaminata ng Kristong Ginoo. Amen. Ang Pasko ay sumabi, tayo'y magsiyari Nang magandang himig, tayo'y salasay pag-ibig ng sikis na isiya, may tatlong hari na sindalo, at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng katangian. Ang taon ay nakatong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Dahil sikap ang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo magsiyawi habang ang mundo'y tahimik, ang araw ay sumapi ng sanggol na bulat ng langit. Tayo'y magmahalan at isundin ang gintong araw, at nabuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigay. Ang Ginoo manatili kay kayo. At kaya ka ang Benisyon timore. na ganing Diyos, singig pa, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Misa, mayari na may kayo king pamikakalagod. Salamat King Diyos.
araw ng Kapaskuhan, ito po ay ang pagkilos ng Diyos sa atin. Sabi nga nila, pag ang Diyos ang kumilos, magaganap ang lahat. Kumilos ang Diyos kay Maria, nabuntis si Maria, ipinanganak niya ang anak ng kataas-taasan. Kumilos din ang Diyos sa buhay ni Jose, kaya ngayon ay meron po tayong tinatawag na Kapaskuhan. Each day, you light the way. You face each day. Ikaw sa ningning na hawak mo, masusunod ang dilim kasama ko. You light the way. You face each day. You light the way. You face each day. Ikaw sa ningning na hawak mo, masusunod ang dilim kasama ko. Masusunod ang dilim kasama ko.